Miya kaysa inisaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba ridwanullahi alaihim at tadruna manil muflis inaw katawan yu anta unon ikyawiswisan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ayat tigiran akyawiswisan ra kami nagyang kutu ada dirham yan nagugyang kutu ada atamokyan ra kami. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muflisu min ummati may ya'ti yawm al qiyamah بصلاة وصيام وزكاة أتتجن أتتوكا ويسوسان أتيجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ko umatakan nagyang kuto ang mga tao apakatalinguman sa alungan amauri akitalinguman yan su sambayang yan gitalinguman yan su puasan yan gitalinguman yan su diakat yan fayati hadha wa qad shatama hadha nasagyang kuto kapakatalinguman yan natutundugan naman bu mga tao ay ni pamaninta yan. Mga tao apyan nalimbutan yan. Mga tao apyan insoyan yan. Mga tao apyan anyan salima. Mga tao abyuno yan. Napalayad na yan sikat sa kabnar. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Na ayabunta la kapakaskatiran sa kabnar na siya palabata sa giyang kuto ang mga pipi agalabakyan. Sa ikusambayang yan, sa ikupuasan yan, sa ikudikat yan. Subhanallah. Fa in faniyat hasanatuhu amay kamal ka nagyang kuto mga pipi aggalabakyan kamiyalangan yan mi pamayad sang kuto mga tao kada kibuyad karo a dirham da kibuyad karo a perak tamok da ay kibuyad karo na su mga pipi ako galabak ka na amay kamal nga nagyang kuto mga pipi aggalabakyan akhadha min khatayahum na ida pulugun agyang kuto mga karibatan niran mga kadustaan niran sang kuto amama akababenaran niran subhanallah ayami sambi na so kadustaan utaw amyalalim ka na siyar ka matagu agyang kuto ayaman anyan na kadustaan yan sabab sa agyang kuto da kibiyad ka amapya agilabak ka na amay kami bensa-bensak sang kuto manusia agyang kuto dusaw mga tao amyalalim yan na ayak kebulusan yan nagyang kuto naraka jahannam ainus ka apagariakan abarasam bayang bara puasa barasad ka, uri na padidikat na pananggilaing ka baka papakalalim sa tao kas sa alungan amauri na skatang kairan may tumalaanan akab na riran ka na skatang kairan na daag kibuyad karos sa alungan amauri arwar ko mga pipi agalabak ka na miyelang supya ng bayangan ka miyelang supya muasaan ka miyelang supin didikat ka amay ka ayak kabulusan ka nagyang kutwa ka pumayading ka sang kutwa mga tao na ayak kaurian ka nagyang kutwa ka pakadambang ka sa narka jahannam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.